Hai guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Suzuki SV650 V2 engine 650cc. Alright, model ni dah tak ada keluar lagi, dah discontinue. So model ni agak hot, agak ramai orang cari dekat pasaran. Dengan ini sangat berbaloi sebab mileage hanya 7,000. Owner lama memang banyak parking saja. So mileage hanya 7,000. Dia dah pasang siap dengan Cyborg GV, ada beam shift, ada slider lagi. Motor memang parking 7,000 mileage saja. So tahun 2021, register pun 2021, CBU import Japan punya, import baru. Harga jualan kita sekarang nak offer 24,800 siap potong nama cash. Kalau korang buat loan, minimum deposit kosong, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit cukup, bayar guna credit card, kita installment dengan korang punya bank up to 5 tahun TNC. Alright, jom kita tengok. Alright, thank you bang. So first you nampak dia ada siap dengan windshield. Alright, siap windshield, lampu bulat lah. Memang dia naked tapi dia ada naked tapi dengan dia punya retro punya style. Alright, handle tu yang handle yang naked punya handlebar yang tinggi, selesa. Lepas tu ada ABS brake. Okay, double disc brake depan. Cuci pun belum, nanti kita akan bersihkan. Tayar Damdok kilang punya tayar lagi. Sport Max 120 70 17 punya tayar. Masih ada 85% ataupun 90%. So engine V-twin V, ada slider V-twin engine. Tank semua cantik lagi. Cyborg GV 22 liter. Belakang pun tayar kilang lagi, Damdok Sport Max 1855 17. Alright, cantik lagi lah. Condition semua perfect lagi guys. Mileage hanya 7,000 guys. Mileage hanya 7,000 saja guys. Alright, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau korang tengah cari SV650, boleh Roger kita. Kita bagi korang detail everything. Alright, tolong like, tolong komen, tolong share. Bye bye.